Urukiko uru rukorirwa hari intunga mu municipal council kandi rubire rugenderire kugarukanisa bebembezi babiraba abatuye mu ntaro no buticereza n'ahakombe k'icayi cyamate na no kutungura ntunga mu municipality. Ekire kirya n'abantu babikuberana umwakenda remese naka umwekwenda kuremesa naka nico cyakigamba mbene muyizire nareba umbasi twagufuna tureke kubera no mukaso zitu no mu office zitu ko kuzi none ngenda tujunwe muri umwe magati yani omuri mantwera tukubinja gati yani tukombe ketunga mechi ani kushabango yakire bona rebuyo na musimbuzi nka MP umutima gwawe akobwa bona rebogera dikarohanga kandi mwana wawe tiyagarika mparamenti kandi akagabwa singire yo nababundi ngweni yo nawagarikira kisha kasingo gira kandi bona nabana bawe umwakire then bona reboyona uyakire meya witu ngo muzire wawe muguruzani. Meya Jacob Kafureka na MP Yona Musinguzi buri yo matwire naye kwa samutahi wo kubenyuma yo kuremesa kombe k'icayi cyamate no kuzingamye ntunguka. Ndivyo kwe kwa senyoni banyanga kuja mukasinga kasingo mutabani apana. Kasi kubanza ati jumani council municipality. Wachireba. Murikweta murikuburi kuzabura council. Mfata umwesire mu council ejo. Kandi tumuherezana na program yone ebitwahimbuza natya kubazirata abyine bakota bakasa nubabatiruna namna sezenyima bakireba kashatiwe tumubuzo tuguriganwa MP urizero mu council. Because you as a mayor standing before council and you lie them that Honorable Yona refused to sign on Chamate, that is a blasphemy. Lying is one of the 10 commandments which God said people should not do. And when an older man, I thought all people are genuine, but an old man standing before council and lying against me, but it is good because I expected that to happen. Bakansara nabagira ngo icayi cyamate hina barwenda kucikoze so kushomankure sente abantu ko mutawuni nabagira ngo ece cyayi kino over compensation ya miliyoni 5 haza umuntu uzirashyikireho nuwarazike mwero tarazike arumunagezo kuremesa ngo cyayi kitakorwa kugira ngo abanza ikizana no yarazike argeje compensation aryo afufa abembezi bafufa barumwinjeni ya Franka na Magugu bo bakabane benda bakane benurebe ebyabo nkabantu so memorandum of understanding yibatwereka yitwenka council tiyo twakozire nicyo warebana bajya ngo tesayiningire ejo tiyo twakozire konka ningira ngo buri kimwe cyo twashoborokerwa konka kizibe kitugizire nabebembeza bakwenda kugihindura mu dealing center yo kugira ngo baronde mebyabo habo kuba wareba MOU ewe batugambera noreba ngo teshemiri habo kuba washa umuntu nanda kutwara umwanya gwanyu wajya ngo abaherezo bucweke 15 hamago bagararugo mu project buri mwaka ningashi buri kwezi naba abibire umwihangwe nikigambwa ngo icayi cyamate nicija kombe ko sente billion 27 okumara imyaka 5 dero nabwanyi mafufe gumize mu nekikoze so kumara imyaka 29 ero kushashira ntunga mu municipality obucweki 15 harigana a sente zirarujemo dero yitwara obucweka 95 harigana ahabwa TV West and area Saratugusa.